thoi ki dei maki nalo beta ningel ong mumta kintre o minin ki ana challenge waren yang ini election CBI yang ini election kai ini CBI but kilong ki advisor jo chief minister na kwa ban pintu na kali kajirang haba bilong advisor jo chief minister snobha advice na wood yung chief minister baon ang yagata ka consent ya ka CBI bakan stang banon trekam no hani number the power of consent lies with the state government ka CBI kamla bansuan musya tuklar hani wala ka kwaero kumbaga mamanda ka CBI ka kwa ya ka consent jong state government kimai kimutan penbedingi to yan nila siya pahalok kayo pase hana utaw spokesperson jong kanikas MD uang malalaw pa den usoba kata MD ka bundi kambangsa balay tawa ya ka CBI ay lahat kanya ka CBI mo ay lahat hiba ka piti hiba ka pingin dam kamde ka CBI karman ban musya o don gibang lara utaw pa den ulaban prinsesya upa den krempat jer manu bangsa lewang gi ishekay ya ka bangsa ka BBB kang ishekay wa Amit Shah ni ladong baka MDA ni ka bangsa tam ya Amit Shah kinot kiting yo pa ka CBI kile kumbang yo snow haba kuno CBI haba kuno Amit Shah ko kipat ba bi nganget nilai i gini o dikran ni muda kisang man kuno biang yang muda kisang man clear yang dalam election lami kemuda lami kejakpa lami ngam sudu semua oh sudah ni semua telah ni puram yang kata kecimong oh ni semua telah badan kita oh ni te ni semua serang bangi deh kita bersinjak naga kami ni semua serang mana semua serang teman le lopat yang itu kita bersinjak naga kami bagi besok kami apa Tibun belum kita tahu. Ia belah beli keren kita kini small minds. Ini keren ni ke ikam tiba crowd nak kata lasai kalau sini. Kita orang tiba crowd mensuap. Kali ini kecing job kucing nilai job dia kesan perkat jadi payba nilai job dia jimat perkat jadi payba bagi dia bensin kira nama kata ban mi sekmat naru kini ke MP election one guna election lang ni smart upra un job upra un pat un kuruk dia bo bat ngin pe yang kita ke bawa kita bagi dia ban pe agak jiat lenti kecil